Ayan, nag-text ulit ni Nanay Sally Panganggaan of Kabugawit Tiyaga ko na dito ay anak ko ti kasar ni Deonera Sir Jun Seriales. At least ang anak ti Bunyag. Anak ti kasar. Ayan, imay mo lang ti unag ti both Mami Sally kat ko na ninang ko na Air Force One, Air Force. Dito kat nagkadwadan sa Canada, uncle nga sino dyan asawa ng isingan, Uncle Andring. Andring, yan. Apo ni Uncle Andring. Rodriguez. Nakapigpig sapay lang, manutan Air Force? na. Nagana na ilo Andres. Andres siguro. Andres Rodriguez. Andres Rodriguez. Seriales. Sibuyas. Ano ba niya kakarime da? No siya, vasyador, pastor, Balsamador, operator. Okay na yung pagkamalam, mga idol kablawa man aming nga family ordinar. Nalpasan, inulit na dyan, nag-text kanya. Good afternoon, Sir Dennis John de la Cruz. Buyason na kayo. Dennis John de la Cruz, Yes. Our very own number one. Ay, nagtanay, pesa na kumabla man karo bati na imas apangal daw. Tayo amin, greetings from 118. Buwan, imbag pa ita kayo ito na imas nga pangal daw. Yung apo da kami, di kami pinangal daw. Good afternoon, James, sir. John, na. From Aglipay Police Station, from Sir Frankie Lumboy. Wow. Good afternoon na po. Aglipay. And of course, suk. Sige. May isa pa apo nga sunata nga pampaimas timangan. Tistingan ta. Practice man da ito yan. Apo kay ayaw mo practice. Okay, nga rod, santa ko magkamali ba nung kababa yung kinikabsat deyo. Kusilapan na ako. Kumusilap. Okay nga rod, nahilig kami ni Sunat Ikastoy Kat. Sumuk-susuk, tabaet talupong. Sumuk-susuk, tabuok mo akulot. No itibigbigat ay nakadumog. No itirabiin mamat patayo. Adda balbalay kong aalibot. Naanos no di agdudukot. Ngem no agdudukot, agdatayan ka marurusok. Nyamatan. Sumuk-susuk-suk, tabaet talupong. Sumuk-susuk-suk, tabuok mo akulot. No itibigbigat ay nakadumog. No itirabiin mamat patayo. Testing. Yeah. Dagit. Testing na talaga. Testing. Lagi ti dundong nga kada kami. Kaya kumamutan Kasla. Sumuk-susuk-suk. Kasi ka nga sumuksusuksok. Galan din na tapistonan. Dagiti babalasan agpaspaseksida. Ado ang muda tayo us-usarenda. Agbado dat nakiting tibaba, nakipet ti siket na. Kunam na no akot-akot tagpa, parang jay posong da. Dagiti met papaket at sa pindat supot ti arena. Makadomingo pa yen, di damot lasok tanen. Tanuik katenda, agkikaw jay batog na. Riribay di sangkailyan, taligyan na jay karayan. Sumuk-susuk-suk, tabaet talupong. Sumuk-susuk-suk, tabuok mo akulot. No itibigbigat ay nakadumog. No itirabiin mamat patayo.
Dagiti met babaro kaot tay usuda kaot daa kaot jay uneg ti bulsada Tapos, konam lasing siguro jay kakautenda gayam jay kakautenda jay ulo jay kukwada sumuk susuk tabaet talukpong sumuk susuk tabuok mo akunot no iti bigbigat ay nakadumog no iti rabii mamat patayo. Dadagat under the batoon. Apo, under the batoon. Under the batoon. Notations by my friend from Baguio City. Kabsat Lakay Freddy Asuncion. Lakay ti awag kami dahil Ilocano. Freddy Mercury. Freddy. Ayan, dagat-dagat padakmet ng apong umaareglo. When we say arranger, I get we do the voicing, the instrumentalization of a certain song. Sa bali lang apo de jay composer, the lyricist, and arranger. May isang mang tutibiyag iti musika de jay nalaing agareglo. So, ini ang makagareglo mo nga mandagitay aga-apat yung aregluan na. Okay mga idol, napintas talaga kita. Boses yaw. Great command ni Alma Ampatali nga gluluto ti Goto ken ni Fanet nga anak ko nga madama nga agdigdigos from Mamay Irene. Ay, kabla awak man amin nga Sabiano family ti Kirino Isabela, lalo na yung bunso ko na si Colleen Sabiano. Thanks a lot from Aurelia, Ontario, Canada, from Flavelin Sabiano Micham. Hay mga idol ko na nalaing awan ti katuloy nan. Bonjour na mga idol wafu. Ano naman eh. Bonjour. From Maria Gabuat Vlog. Bonjour. Bon Jovi. Hay po mga idol, shoutout po sa mga High Cliff Girl, Hong Kong. Ano ni Zamera Azura. High Cliff. Agbuy-buya ni Kotay-Kot. Ni mga Inocencia. Marcelo. Juan. Kabote. Di ko na hello karoba. Great afternoon. Yes. It's really a good afternoon, kumare. And among agdidinig tatapay ni Ninong Delmar. Ayan, good afternoon kang kaninong Delmar. Nanyamati bubraam dita ay kat umisam kalata. And nagmayatagit istoryayo kadani ng makaryata. Nakadanon kanyak. Okay, nembang aldayo. Kuna na ito ni kabsat nga Bell of Kulalabo. Great command ti family kolyado dita kulalabat ken Ajijay anak ko nga ni Alvin Arnold. Mary Ann kan apo ko nga ni Lavinia. Request ko man dito tenam awan nagpasulak. It's me, Bell. Kulalabat. Labanibab. Labinab. Si Kake di aya. Labinab ko na day. Okay. Hello kabsat ko na ni Anti-Charity Lianes. Yan, good afternoon. Okay, tatay na sa bali di sumuksusuksok ta medyo green tea kwan Nakarakaran tea meaning na dito kanta man ito sa bali nga green yan. Nakarakaran sa ano data? At among kuna na ngamin DJ kuna na ni idol nga radyo man Chris Estolas. Iti broadcasting tatagat awanin iti kwan na una yan. Hanggang kasla iti nga stricto daw when it comes to giving jokes and etc. Green jokes. Normal the giant and it started in Manila, di ba? And umay mo ito dito ipar tayo sa mabalim mo iti agpasagit iti medyo green kada iti agding-ding ka hanggang dagas well in fact double meaning mo ito dagitay nagnagan ti DJ Ted Tuyan. We have idol Yuki Nena, we have idol Ray Piñoco, ngiti pimano ni Ray Piñoco nagbaling nga idol Gina Hatsa. Nasikamot anamot iti agbaling nga nagamo nasikat agbaling nga regular DJ dito ay. Agor ka man. Damdamag panunutak. Madamdamag ka raw. At panunutak pa ya. Hindi mo ang gayang panunot ko. Sika, tinakan mo na ba? Musak ti kwatoy akita jay anati panagan ko ti bagbagi kaya.
kulot. Di ka din. Kulot. Idol kulot. 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 Tabuok Mo akulot. So, mokso, sokso. Kunana. Idol sumusok-sok. Sumusok-sok. Ano? Nagimas kang mayang dakkel tapatong mo. Dakkel tapatong mo, agraman tabuy mo. Nagimas ket nga tanuing kang maramanan. Ay Diyos por santo, nagimas kang mayang. Malagip mo pa'y mayang pinta panagsara. Ihiditi baybay sirok ti pantalan. Sika man ito. Rabaw iti rakit tinta nagigdaan. Abot mo abidang tinta nagapapan. Sa nga bote nga grande punta pinagsangwan. Ang paimas na mayang tinta ba nagromansa. Ayan na nga pagdagsan inatan na duktalan ti barong akaruma. DJ Balsamador. Ano mo? Tinagan ko kanina. Val. Madi nga green. May green. Yuki Nena. Ray Pinyoko. Bolitas. Automatic aja kan naman. Nagimas kan mayang dakkel tapatong mo. Dakkel tapatong mo, agraman tabuy mo. Nagimas ket nga tanwing kamaramanan. Ay Diyos por santo, nagimas kan mayang. Malagip mo pa'y mayang pinta pinagsara. Ikit baybay sirok ti pantalan. Rabaw iti rakit tinta nagigdaan. Abot mga bidang tinta nagapapan. Sa nga bote agrande tinta pinagsawan. Pangpaimas na mayang tinta nagromansa. Ayan na nga pagdagsan naduktalan di barong agkarong ba. Okay, dito kakagura kakabsat. That's just a song. Kahit ko lang unang ngamin kita jay ating emotional impact na ko natin 50%. Nagimos kan mayang. Diba? Medyo itigar-gar mo pa agas na. Ang ko i-connect di lyrics actually. Taktay ko na ako medyo nalaad di lyrics na. It's just the melody. Diba? No, it is a baling... nice song kabsat ka no? Oh, you see? Ni Oliver, Sir Oliver. Yan. Pacific Star International Recruitment Agency. Iti sponsor tayo po for that trip for to Malaysia nga may sanga ka. Nagiti pa premyo tayo for our search for the singing, for the Ilocano Idol 2019 nga nagbaling nga 2020. Tati, ini, di malasyo mo tantitawan. Okay, si Kapay Balong ti kumanta. Bagal daw ti Domingo kadagiti senior citizens ti Nuesa Rojas. Kita kis inton Sabado ti bigat. Lolos and Lolas first audio team from Family Care students Cauayan Isabela. Nako, Family delikado. Aganad kayo nga babakat. Good afternoon. Idol ka, blaawa man amin nga nagtabako to'y Kirino Isabela ko na naman.
Amin nga nagtabako. Is there a place? At kaya mulmulat yung tabako. Ato'y Kirino Isabela nga haanda pa'y nakaala ti tax ti tabako. It's me, Jin Di na Boy. pa nagbayad. Playman the Jai Mang Berting. Gunana. Malagip ko ata Mang Berting. Good afternoon. Ganon, Idol Bolly. Tas. Bully? Bolly. Okay. Bolly. Tas. Mayat sa Request man jay, dua kami tiap puso mangkal. Kung ano yung Lord Zel Abundo. Ano na. Pa-shoutout naman pongkal. Kung ano naman. Ano po, pa-shoutout. Kaslawang problema mo, natataylaan ka naka-lidliday talangam. Kaya po naaadang ka ti bully. Tas nga nagan. Oo. Okay, adjust ko. Madita unay ag-jojo ka nag-adoteg ng obing censored ko na. Sige. Good PM po. Dapat ka medyo religious di sasaon. Sige, okay. Good PM po. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, binabati ko po ang mga taga Villa Concepcion, especially to all barangay officials and family Basig. Kasama tagiting mga agbubuya. Ditoy Shosko. May purok uno Villa Concepcion. Request ko man dyan laglagi po. Awan nagkurangak from Mary Jane Basig. Salamat po. Diyos ko. Karo ba Jun ken Jem? Pakablaw man iti advance happy birthday din nalaing kanagagat ken number 1 SB member ti Elite Ramon. Apo SB Dennis John de la Cruz nga kasama intong Sabado. 18. Next Sabado. Happy birthday Apo SB John and God bless you always. Colonary Sir Camilo Castañeda. And I'm sure mga sita tagtukar itan ta siyempre nagaduman ti agregalo kanyanan. Adamo pagtukaran tabal. Ay wong gaya. 15, 16, 17, 18 dagayon ti ko ami awa mi. Ang kami una nga busy actually pero manipod 15, 16, 17, 18, 19 dati tukar. Okay, good PM mga idol, greet ko man ti family Planas. Kasla nagsidukar tari nam. Ramones Villanueva ditoy Dakamay at greet ko nga po lahat biglang nagtagalog ng mga anak ko na nakikinig sa asin na Dayan, Sherwin, Chantal, pati ang asawa ko na si Willie at request ko nga po yung baby kanineneng. Thanks mga idol, it's me Lani Planas ng Dikamay Jones. Dikamay 2 Jonas. At dati nag-suggest tinagan ko na Idol no DJ ni JM Timet anagan na Jack Colleen. Jack Colleen. Jack Colleen. Colleen. Yeah, Jack Colleen. Jack Colleen. Okay. Idol Jack Colleen. Oh, this is your idol. English Jack Colleen. Colleen. Kasi the spelling na K-O-L-E-I-N. Yes, it's American name. American name. Yeah. So, ladies and gentlemen, ang programang ito ay ano tagig ba ganun? SPG. Ang sumutot. Asa ka dito? Susunod na programa. Aksaw ka nga rin, Idol Jack. Okay, good afternoon. Dito na po ang inyong lingkod, Idol Jack Colleen. Right. Naimbag... Aldaw ko na kayo nga doon Ninong John and John Mark. Paplay man dyan, buksiran. Buksiran. Kaya ay manong Aquilino Lopez, buksiran. Ano di entitle mo drive, buksitan mo di? Buksit lang. Buksit. Baka buksiran kaya di kabsa ni Ed Sheeran nga singer. Buksiran nga naman. Buksiran. Ada siguro kanta sige man agpanunot ka man tingada nga buksiran. Buksiran. Okay ko na dito by Sir Jun and John Mark na imbangaldo. Your request ko man na dyan. Flying My Love. Ano to Flying My Love? Baka pledging. Pledging siguro na ito. Flying My Love ka naman. Isakot ko. Ito pat ng anak ko. Peya, Darwin, Ariel Grace. Especially asawa ko na si June. Nasabi na ko mga di kayo maumumang agbasbasa ti text ko nag-text. Marit Jocares, iti Pamitan Street, Cauayan City, Agyaman. Pledging My Love di kabsat hanga flying. Gusto ko no flying di ba kada nakaadayo ti ay pagkatandano. Tumayaban. Nagado ti message dito eh. Naimbag nga ko, bigat ko ya JM Pastor, para kasi medyo maula Mildred from Grace Mojo. Karang Carl Mark A.M. Idol kablang man nagiti kakabsat ko dito Kabugaw, Apayao. Thank you. Naimbag nga malam karuba from Faustina de Pontorum. Hello to Maricel Blancaflor, Marivic Colio, JB Grant Quevedo, Lucio Sky Quevedo, Angelita Zonyo, Benelin Torres, Marianal Quevedo,
Joe Quevedo, April Joy Quevedo, Francis Binata, Romualdo Binala, Quevedo family of Lawak, Pangasinan, Puntalilla family of Ordaneta, Pangasinan, Dumalanta family, and Ines family. Nagado ngamin. So kamay ito ka. Nagado. Nagadaw. Joey Pastor and Charity Llanes is watching with you. Ayan, thank you, of course. Nambangalo tayo. Amin, idol. Kablog man nagiti family. Perdon nyo. Jen, Nueva Vizcaya kan family. Goldara. Se? Okay. Jekirino Province from South Korea. Thank you, Apo. From Zinjinwell. Perdon nyo, tinagan na. Nakada daw. Nagnagan balibaliktad. Pay kablaawan PNP aglipay ng badaman nakatutok programa yo from Choco Martin Starks. Apo nagmenaga na Choco Martin. Choco Martin, di ba kasi naka-im-imas nga ka na? Okay. Para kiniman ako nga Gina. Malang Gina. Thank you for being there. Tulad mo niyo, boss na? Una. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat, nasakit nga ikikita. Di na talikudan, punasan day kadwa-duwam, agpalawag at tuloy mo man balon. Dikin na pudno na tunggal ka sa mo, siyak tay di magkait na. Siya kabisado. Amok ngay ti gusuen at daag sibay mo, kaaglala ilukin ka. Adut na kurang tauray laeng nusura.